Mei che bi chian na part 4 pakhat na mei che khal tak kan ti hi mei che chiang deuh ai chuan an fin na tha zo ka ngai nia a chan chu an taksa fatty acid atam zo ka chu chuan a pui ni pani na mi pa zoi deuh hian mei chia hip lowa mi pa smart le chizia fel fai hian mei chia hip pathum na mei chia hian mi pa aim bedroom ale ten an hmang na sa zo palina mi pa ho sa hi wa thei ai nan rin om lo zo ka ngai ania chuti lai chuan mei chia ve thung chu a ho sa ai na ka thei hi an rin om lo zok thung pangana mei chia hian ka khata dot voice som pakhat vel soita se mi pa chuan voice som nga parel vel kan soi thung ani perokna mei chia hi kum som thum pani an tlin hian engki man puitling to mi pa ve thung chu kum som le pathum an tlin in am puitling ve chaw ni pasarina mei chia hi coffee rim hian a hi penti pariatna mei chia hian an fashion du zong lama ain ei tu an du zong lama poisa sen an ol som zo pakwana mei chia chuan an mani fakna tong kam mi pa ain an lom zok somna mei chia chu lungai chungin nui vak vak theya mi pa chuan an thei ve lo